uyo ya ka laundry outsourcing. Mot kadang ko ki laundry service yang tiap po nigrem ki outsource by ban one side. Kita ki ba side kita ki ba tray ini kam laundry ki kasi. Tekani kadang manusia kaya ibe ka renewal ni kontrak ban mencuari ki kasi babat. Ya ka solo ngo apa udu no tau kasi uyo no do mi ubam ding kasi menta bat kadang ko mga kita mentah kasih wani kendu ya i CM bak penyak bagi ai belai i bai la platform buat dah pada kerja bontam macam ni. Dia bandar supaya dir kemudian apa kerja balada ila wani kendu yang deputy director ada menjo diri. Kerja le kendu ojong i gede halor kerja yang kubon ojong i badan uai ubam dei ukasi. Ulayo ya kene ka kontrak mah hang tiap ko nigrem. But umdon ni kene ka trade license. Bangi kelino deputy director uang ba